ambie mtukufu kae soketi na paraziti njojo aendelea na habari za hangu mtukufu. Zanongi zonje mahao. Ok, très bien. No mirani hatu no yamra tsinda ila yakaenda yanje mafavalu msero ne mavanganyele osquadros tsujo kufanya sport harimo mahalari lio hunu turu lo toangalia mwanadamu yangalie jiviwe akinae très bien la danse mat. Bon, salam alaikum. Amara saya timshukuriani he confiance kao ngani niona mi ngari partager hedi wakati harmondongo hamada zinu ukaya reje ilani sirangesho bashinu patriotika wonge wasiwani na nipara yanambie muhimaikao uono mbukado wona ndabo shamrishia ndabo hanipara hanionesa mirongo zikao yopomvu yosikitisha roho harmadaraja litoifa la hatu umbavahanu la waswili harima tabia nziro hamada hiyo inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Nsujua nandi sendavi au nizi dabavi harmadara jikao emihima ne mashaka ya remai komori Nyezi Mungu hata ikomori harma mbihanyo Nyezi Mungu hata harma ikomori harma migubanyo ikao mruka tujwa inu migubanyo ala ndavi ngeno davi shaishi tongao mwanadamu hashindi hakana usudiri fumba vyoka ya hime harmaza manga ni makati rionao mapatrioti wa Komori walioho masiwani reshele yao mapatrioti wa Komori walioho masiwani ngarrahatao mbavize roho zatu rimi risubuti dirike wakalimani yahele toifa lilo dishe yatima liko zao litabi hao inna lillahi wa inna ilaihi rajiun hamarasa. Le toifa la Komori lidhulumiha harma wakati mwinji hokaya shababi yabidi yahime ekae diaspora habalia justement yo mwongoni mweza nongoyo na kujanifanya video yinu patrioti wani para appel video tikauona noro hamatozi na balela ndelera na wema ato baada na la hazini na jana nzoni la lendre pose mbavi yende yakaunjusa u telefoni shabada ndae sirenge ukayashire kabana bonozilo 000 tazila hakaunonesa usikitifu mungufu urema ole toifa la Komori. Le toifa la Komori litilo harma mibihanyo mratu jwazi ndongozala ndavinga zononda aviratu paroenshi situation zero hamade situation ya Komori irienshi yo nanga wanadamu wajirendo malaba wanadamu wajirendo magalagala wajirenda ukavanu ya Komori umbabanda wasudivanu vanunga siharma naema na mjombaje na uadilifu ngasi harma ofisidifu ngasi harma tabu ngasi harma zangu yukawa hey yo katuka za ponje yatahomba banu emaine zitabu za Komori ziliyo ala kulli hali zitobenu hajau beda ngario nao zitabu eza no zisikitisha wende duwaza hatu walo ma victim banyao wajitia ani warao eheli ya Komori ya waswili waenshi karne na karne ukawo parisa
madhamana wapeu shakwa japaro wasulishiwa edaraja rienshio inu si rienshio generation rienshio aba wadzadzatu wakaharma tabu wakadamiziwa ne mbeberu wadzadzatu warengwa anotaji wadzadzatu ngarijoka yangabo emakoko hatu ritsudwa makaburi ya hao hajohanza ripartage dasinao hari madaraja uka rijua zetarehi zao kazitima bukuni uka warengwa anotaji wende warotsi wa harma dunia mafi hawandu hindi wandu waja wakadamiza ikomori warirenda watwana riundruma wazee wakawafahari wakana utanla wakaonela hule wamange bidio ritowe ukomori harma utwana ili mana mkomori ya jua ya dotawali ya ikomori inu rijerike wandu ukaya ridwasikini lana ala kulihari izoti nizora waswili ukaya riroha pia ribamba harima ya dunia riroha ngasi munu karieshio neema ono simone sani wala wandu wanda wajaza bundi kuju neze magonzi wajaza stadi ya maluzini wakaonesa okaribala wakaihansi mndu mtwana ya wardi ya wachwai simambia nika munu demirani hatu obanu mbabiza tere hizo mlona ufahari hazo kasi banu sitoja banu anzo ende mbiyo haja banu ende mbiyo sterehi hajiyo ambavi hafanya spori hai watinokaya haranzo amvu watinokaya wanu warifanya ule turulinu warirende watwana ya dahari yoka mwanadamu kana ujuambe zenoza hai zitio ngari zambao ukaya zeno rilonizo hunu zendo nai si oze ridubu mabareni ramba tinde helio Emmanuel Macron rione umani wa dahari ufisilifu wa dahari waweza nuza hunda Palestine makati ya makati kumdu ya kusubuti ukaya Mwenyezi Mungu asisenida uka plus ngarenga omaha plus dunia nge huwao nge evolueo valate na revolution nge zao unadamu watambalia harmaze nzia za Ulaya hata dunia kamili harmaze parloma za dunia wanadamu ngawajua mapatrioti wa ozeo waambe ukanoti akizenozi unda wa Palestine inutikiasi siku leo amjoka mwambia ni hadith rumshangu wala hazini hajabanu anaambia kaya saba video riboikote Zara video Coca video McDo video Burger King video rizisabote na Carrefour ukawandu wao wawandu ikao ngwasaidiao emfudhuli katili wa dunia ono wa Israel ya redenai wananyasi wa Palestine tamuka ya emaskin wi Palestine ngasi ndao horohoni ngariko zao nezi wa hundao ranguho joha tuzihenju menkodwe na mashaka zirenge ho mahalani hulasha ekutuona omani wako ma harimweza hunda ikomo ribo mkaba mwanzani wangu rashinda ngarsunjo kaushinda rifanya solidarite dasina nsihamada hiyo kareshele ya daraja hunda ikomori babanu bala batunga sina ngasina wandu walona damu za Israel walio homasiwani harma daraja walio bala wasongawe ikomori harma daraja hamba weza nshoke hata ila mahala wanda warenga wambuka ya wananyasi wa Palestine wadwenda bala we refugee bala wasuri daraja ukaya wala maisraeli wardi wa bombarde ono njasubuti nyangale video mwanzani wangu wala nemromshangu de nabio njasubuti naangale video hokae o massacre ya jiromba banu abodo yala simambio kaya ngajeli anga we banu hishiye telefoni no abona parwa wono ishaze shekikina shiheza ekutuona zenonzilo homasiwani haruma daraja arashinda raunda daraja ukaya batu raonese solidarite raboikote zenonzilo hula hambuka yo problem ya haho onde mrumsha hangu wewe kaijazobe hama pesa wewe ndio uveho mapesa komori ikazi janro za komori ndawe ngonzo risaidila nero endeni ya husunoze helio
ngebidio wewe utojifanyiliya zenongo okayo wanda dio nivungula Komori ono dawe wawe shame mimi ntsina barongozi okamikado bya mapesa Komori mintsina barongozi okamikado fanya no Komori shaka janoza Komori dawe bomwanzani wangu ibinge uwo mna ngubu natoka muhimu ni mchie yahusu zenongo ikao ngazijirio Komori yahusu zeno ikao ngazijirio le taifa la hatu haruma masakala ya uziro le taifa la sijiniwa yukaze nonjo ka uzamba banu santo watozi yuka ishatongari tojo jwara zidaza davokangari aminiyo ukaya le dale hija wanadamu pia watojo ka utilo haruma le kanga salamu amejaye rawana uremole koti shedhi haka remzaze wa hangu ikaonga amini yokaye patrioti okao siku na renge bie na wili hangu yajua kamtona na mkele ntizeni mlaulie ni profite mabinda minae shayaka ujua kanga mwendo nake harumaza nzia za he Komori yajua na mwendo nake minu wana mawalo Komori nikeo nzani ndaili nre leda nzila mchuma Mungu ono nreleda nzila mchuma Mungu yokai Komori ke Komori mama hangu haji deplace haja aeroport nguna mlepize wa muri hambanga mjo eni ujo kahurenda na hiyo kangarisha oze nyabo zidio nikeho matoni haho nyone mrure donai yo ufahari wa mzaza mandu ukaya kana utongeza ukaya leo mradazo ukaya leo ngasi sidami ba shangasi wenji rabidi ukaya ngarjuna mala mandahuni leo ni abidi kusudiwa ya undezera likume ya mwere zabariera mzaza hatu zera likume iliende ya hunde baada ngabwe mafava luarenge Komoriyo ya hunde inushirika la daula lambeli komande ntohole leweze robombili njo mwerea yende ya hunde ntohole yale ya kinairoha yaleze mvuza hatu ono mzaza hangu hajua haja haka aeroport handrenge hashauna shaulila timtendeza tamaenda baminga mbiroza mbwani nioneze fami zilo hunu ngenjile haiho ibinge wandu hamada wao ngwari tongezao kanga mjua kanga mashababi mapatrioti walo Komori watabi hao neze tabu nziro zinu waelewa ukaya Komori inu isangenu isainu nkuyo kaya ngeswawo mjumbi nyezi Mungu mmononi ni wanadamu aja Ulaya mmonao zenema zinu mmonao mlo harma maisha mfanyo hazimliwa ngamhulonto holesha kamtula plastic kamtula maungu ono mle mkina ezero za mrudi mdo hada wandu wa Komori waeshi harma via mizeri hamadevi Komori wanadamu waeshio ibenge shaka tuwanifanya video endi tsone mwanama hanipara video hanipara messageri normal tirengeti hadislemi nae haaktive video salata active hanionesa nongo ikao zoti nzomu ribu wa Komori mnidungao hanionesa ukabanu wapanto holeta inu vanu yafanywa maele samba nunga mlo mtendo tundatundwa maungu bwa Komori wallahi billahi shabna mwanda tashala mzaza hangu banu mzaza wangu aliyoka mzaza wangu ya junda mrembesa kantoro ya jamba ngono mbia hule nsole ajale yazimeze nzaya ikaongenizo wala ngutwede liswa maungu nazipande za falasi kabwa Komori halafu hizo mundu wachwana ono wanrika wembe kwa na hiyo na waona oze tabia zinwa dozire makoti wambo kabanga sarmo cho ivanga sarmo ubatwani Mwenyezi Mungu mononi ni wanadamu wapeu hanonesa lebungu harmale janza la hae hadi ha filme emaele hanionesa kangono mabungu meu yazitwa zidu na ndeni shehitwa ngizona hindini anizo zidu weitwa juu mabungu wallahi billahi ala kulli hal ngana mangeva ngalo video yinu ala kulli hali waupe uhokaze nongo hizo bo tijindovi mjwaba numweja banu mjambi ho eze mali za he Komori mjambi ho poka nganyharma le posho la he Komori ngamjwaba numwe denigro wa zaza hatu arma ze rezo sosio ngamjwaba numwe denigro wa nasho hatu arma ze rezo sosio kawa oze
ikawa oze wambo kaya tinde heli yobu ambari oui parce que pourquoi ambari nde ulio harma ani ye bonheur ya Hekomori ya la oronyo no lazo wazaza hatu hizani ya la oronyo no lazo no liso wazaza hatu maungu ya la oronyo no alazanza na harma nzaya jukumu nyo wondo aloniyo jukumu yondo aloniyo hakiri wavumbwe na nyinga mjuja banu seke malheureux osko juzi si chamro avumbu ambari pourquoi avumbu ambari avumbu ambari parce que yende ulio harma manya huli hatu shilati shiunga shamtuje shilati shiunga ya linkosho ni mbaba ya umzaza hai yende ulio harma manya huli ya Komori ya renga hamvuyu ngarjo mvumbua halafu nde mru ya hebanu ya denigri wanasho hatu wamwana msho hatu mfahari ya jamanga ya fanyo hazi ya unra mali hazi nsaba mwili zahe ya lo mongono wandu wafanya ule jumbi iso la miji ya hatu ya lo mongono wandu watangao wa rifanya riundawe miji ya hatu nge undwa he diaspora alafu mle umre unde kilo pourquoi mundra o kilo ono mjava numdenigri wazaza hatu nwana sho hatu bamru hambo katsinde heli mwendo unitsile heli nsikia sio kaya leo ambari yakaye harima ye maneti ya Hekomori harima mdama hana maha on yakaye yabo ya dore ngaze mali za hatu ye hila no tsaniha ye le riba hiyo yarengo wana zafamiza hahe wanana shwahe o mazimeji wahe ya warenge pia wati harima maneti ya husukani wahe masiwa wadore ngaze mali za hatu noronea norengaze mali za hatu norirenda mavele ikavo leo karre ujabanu nwabongo harma ndi waungo harma aniema nyahuli ya hatu Komori yoye hatu pia en plus sisi nderi unda we Komori hokaeze janoza za bundo lansi la miji sisi nderi fanyao so nduru lo ulaya Rikari ninkiwa valeri watende wakaujua ubinadamu. Wandua siyan raka Komori raka ulinda wananyasi walo ulaya. Rika waninkesha wastahiki wakarka hele wakakarna ujua rienshi watinu wandu wao. Wandu watonga rienshi yo. Alafu leo rio ne mruko nguyenshi. Harumwe maneti nari mrudo tulaki. Nguyenshi harumwe maleti yoka nguelewa ukaya ari. Jobangu tsola unga mibalale onga sibanu Komori rengo itilwa itea shakabila na jinsi ono gami tayari leo havu mwanamshotu maulida hamba ambariha bahele ungu jojwaje hebanu ya denigre mwanamshotu ya mrene mrishizo hino ya mtoza adabu bahari leo hamba kajafumwa mzataha kachafungwa mwanamsho hao ambari okowende ulio harme maneti ya Hekomori hale baka dunia wandu wanua kauniki wa evalueri hao yalingana nao wandu wanu wakauniki wa raka Komori raka ujwa dunia rika uweleoka wandu wanu ndo waranga leo no hatu wandu warinika orili wakati wajao si ukaya harma ndongo ndini si ukaharma furaha na raha ukangwa jo waeneze swana harma emasiwa ngwajwari ninkeri ile rikinae ngwajwari ninkeri tarweze roho zao ngwajwari shanje mavazi yakana nguo yanambo hapo wadufi juu akawasuli daraja ukaya akahunda nguo emakate oye jisitiri wakati mraka utamarash lebushasha lika uroha harma daraja ukaya makati yao wakadunia raka ulindoa mangahatu rika ujua kariwa nikeze valueri tindanyi mto ujua dunia machwa hilo mjua hapo mieshio kasi rika uyeshi he baraka za Mungu neo ele ukaya leo watoholwa fami fulani mjomba hangu rohende ulaya wala ndetamaya hele daho leo mganyi havo kamtulinda mrutamahe malaho ya hanyu kati ndo wachwayi wa mabwizi waja warengaze mali za dunia za Hekomori ngo harmaze maneti za Hekomori wakansi havo haki mjebanu mlo denigre mwana Mkomori watwania patrioti utwanza yenshi hawizi na uchwayi utwanza yenshi hawizi na uchwayi nguju hafanya hazensa mwili hahe katwe sharma wizi haundu mali haangalia ze famili ne miji ne ze region kweza hata kweza mwana mahani para hanonesa
enakama hale onrwaka uhulansohole wende wefanya maele sizamba ukaya mwanyasi Muhammad Jaludi hamba emakatire ndao yao heni mrujo pa landa dahoni uo mrutajiri iso ndizo rio nao ngamtoze maliza hanyu bwazaza hatu le pauvre mama ngamtoze maliza hanyu badale ukaya mwende mahule nsohole yabidi yagize nsohole yondo yabidi yagize nsohole hiyo uo mru leo ya hamba mramande namnabi yenye mlio bana le shirika la nsohole Komori au fait bref wando wabidi wagize nsohole hiyo badala ukaya ibuli wa Said Hashim badala ukaya ibuli wa Ibrahim Mzee Salmani Tandra ya wasuli daraja ukaya yende matajiri wao wa wasuli daraja ukaya waonde taratibu ukaya wende wagize nsohole hiyo ijoani ke wananti wa monopolize zenozila ili warendo wachoi onikor merci frère Nakshi ono Saidu Faisal maraba menji ono wa solidaraje ukaya ili wajwa wachoi wa Komori ebenge wazaza hatungwa toze maliza hao waere wao nwana hawalo Ulaya waje wale mbahinru kwa tunda mbenru hala ukaya badala waka baba ani ababa zanuzo komrujo kana aminifu yambengo ndio hule nsohole ukale waka hula nsohole yo weje watungu waza nkunzi we latsa shakwa jaka uhula nsohole weje we latsa maungu karika Komori karja parola maungu karja paro ambangar hulo nsohole rijere unde maungu ipiwa runde maungu yazitwa zidu izo ndeza msahikini hokaya mtawaze nkoma hizo ngwajwa mliseni ubi wamliseni nkoma wamliseni shahula ikao kajastahiki ala kulli hali mwanansi en 2023 24 bientôt 2025 ya wasulida no falasika tuambioka mama Zali Jamila ha wallahi billahi maungu entole hiyo maele ya maungu yazitwa maungu yokaya hama amjabaje hama angalia nyanguli alafu shahitwa shokana itwa shidu hanonesa zima la kaharmale janza ya to akazarmale janza hardia filme maele hanionesa ukabusoba ngono ya ferinu banu anu maungu hata mjoka ujiravisa ukaba nswahitsili ngamu imaginao hasarama daino ngamu imaginao mbavano Komori yare mashayitwa mbanjeu shaza nongo hizo wandualo Ulaya sisi nderizi saidi yao haku okay wandualo Komori raili ngwata wauza nozino ekari wabulia wadole maungu ya wadole zipande za falasika hizo ari wabulia ari waonesa daraja yokasisi ngarila onsohole hani tsohole rjoka hanza ngarjonda ra tsaherile rihulerile hani rjoka hanza garjo bahi wanwalo hula bedelo kar washemeze armadarajo ka shangwa kaunta vonori denigre umpolezo habo leo mwana mchangu bisharangu jo habanu ya shemelezi sasa nwozi nshihorma masiwa wane mrika onge harmale posho la masiwa okayange bala okambaba helewa umjoba ya ule ozuki wahe hende bala nguchwa ino rabaze maliza Komori yacho ya 100 daraja bala denigre emwanansi patriotika onguyenshi Ulaya heze nsaba mwili zahahe nguyenshi Ulaya yafanye hazi ya hunde mali hensaba mwili hahe katso nsharma ucho ina uizi ze mali hizo ono zirende hashirika lahe masiwa okaze mali hizo nezijao bala rilibilwa ye zijabala ze activite za miji ripuwa ze mali bala harmadaraja uka ilanda zila salary za hatu zihunda heze nsaba mwili za hatu ono ripuwa ze mali bala rende rifanya majumbiso riwahaze l'hopitali rifanya heli yokaya rienshio hiyo yonde heli waze watu watende wakauyenshi shemane kurajo yakaendri wakauniki waesheo shahao na siraka ukasiri ngarijwa dunia singarijwa dunia rikaheleo kaya kartu yenshi watina owamanga wanu ndo watonga karjale wa mrudo serikali tukayako wa mabwizi wako ajakaya shawondo wakaya urumajana wakaheleo ka badi banunga sibanga rendo nai walo yabo leo warengo na shwao mavuratuli wao wawarenge wawatendeza ngojoba nwe denigre wala mru ya haja
yakaunda ensi jana yatsongalewe komori ile komori yatsonge miji atu ilo miji harma daraja weja banu wesubuti weja banu we watozada ala kulli hal banu ngamricho majimbwani za bariko hata zila mali za hatu rero waza za hatu wale mbahindu tsukwa tuna menruhala kojo subuti oza bahambe ngurengo mapesa ndia ule ntole nejwa mangwedo ya hule what's mwanadamu salamu mtukufu Muhammad nali nejwa ngwedo ya hule what's mwanadamu roho ya heilio hozeloni narita uwe harma daraja ukayambese mtsujwa na beabwa eshahula shabidi shikeo maswani ndo wendini shaleo tina ujua nitoze maliza hangu nende na hule mabungu njenle mabungu gono watingo zimbaze mba watingo unwa majua zimbize mba kwa jomba kawardi wali maungu gudo mwiso husi jinifu mbabano ya komori ya waswili daulanda hivi ya kakomori yari waswili shaharmo si jinifu wa mada uo daulanda hivi ya kakomori yari waswili shaharmo si nro wa mada uo ya hija onraka enda mbiyo wakatenso leo neha mraka enda mbiyo mrende ya hule ntohole yaje yale de obeshwa leo wade wabala ochwa uo ndo vya joka bale mapesa hende ya hule zipande za falasika na plastiki na mabungu do vya joka uzifanya wati mrero ya helo ule hozeloni mrenge nsi atunga muifanyozo mwanzao gari mwambia oke nsi ngapwandu wayanzao ndasi riko zizao wanza onda asirajwa anziza njema shasinda heni usiku watingo hampire hazembi no utsinro harmwe komori ngari mwambiaona na mchua heli rimonaona hasana sonda nyana zijomba mwacha manga mlo mlangu mlaya mlaono huno mchwa iyo wandu walo masiwanu wazaza hatu mpusa wazaza hatu wadoe shaharmwe za mizeri zinu na mchua heli rimonaoni elede manya huli ya hatu shilati shiunga shambariha na zefami yokabole wandu kwa na ujwa ngwi ambari hangu jwa fungulo tatahanyu ngwa jwa fungulo za bariko ngo mmalahoni hao ambari hajwa jabari ya jarangensi hatu ya dofanyezo yanzao ukekarama miyora mweshele zaka ewe ensinuika na wandu wakahiruma wakaheshelale toifa linu kamemu kwa jaka ujawiri le toifa leto ifale rongoa mara yeo rongoa kwa jaka na zuarenda shawaka unyamiza wawenga mjusa wa zitono lenza nkunda no rilapiza no ritonga manani hema nyahulia tuzabare manamlo ajabarij indri haso ndo nazi jomba wakanti mo mkuransini watona wazihundao wahundoza kilo ejabanu wela pizo nansi mapatrioti waundae komariyo rangujana hata leo undwana zijomba wajoban wala bana manam wasule daraja nindi ona shambaba isani wasule daraja inindi kwa ko mariyo yondi horatokaya na rika unika sheo ne jirma ya ho rika waka tonge ko mariyo ngio ko mori penge hata mpaka dawo ngamkazo yabo makauli yangu banga bo pepo hapo waminza nindrengo na ruda wareje dahoni arjo reje ilana harma zipindi zino ikabanga bantu wafikiro kaya ngarjo kaudaza hoda ilie mwanansi wana de mwaji trompe si sharikaza de mwanansi ya wasuli daraja ukaya mwanansi ya kai harma harmoni na unafasia ya enshinro o enshinro tinoka ya leonge na hazimba na bali no leo enshinro hamwanansi duka ya leo ya hundrazera likume na jeta mani ya hunde bahindu yale izo shafa mji ya tiji ndobi sinejoka uje ya ani ya taulia mwanansi ya lembahindu baleo umalarli yomunu Emmanuel Macron ne gouvernement hahe wondu warile kezao hedi ukaera inya uyeshimunu yekanamba hinru yajwa undremba ya hundre ofet yekanamna reali hahe yajwa undremba hinru yale makatejo kahanza wedu nafasi ya muka watu nafasi ya amanda sonrufanywa hazirundu msahara ni wanada mkonzo mo mkurantsini mkonzo mo plus
public mwende mundu zipiwa ezigobo izo mlemvureza no mwenzanyu ono ngamtsundo hunra kilo mjaba numritoza adabu unurifanywa hazirundu mapesa rundu saleri kaja parorizi yo nafasi ya watu rizirongowe bala hata tumwambia nuka uziro wahem yahudi wakahunu badala ya mahaya ya shida na uziro waheza nozi unda wa Palestine mwono kaze zengome hizo zishiliwa hoka plus wakati ngarenga wa maha ula watwania hoka wanadamu wajoma watwania wanasaru na wambe kena ujoikiri ridware nga maha no reje bingoni harumadaraja refanisho no ngari johamba paka zibadili wajaza dhamana wajuka uadilifu wadweshele yakale we mna riali mndu fulani ya jwedare mwebesta mama ulaya ya johumbalia haera mrufami hula ya wasuli daraja mna riali wala undebenru yale leo tsaji kamtunda hata mbenru mahala hata ila nsole halo yo joka tabu shamro na biomro lunsole ajapya alileonga mulao maunguna plastiki na zipande za falasika alafu abu hewa twai na watwana wajabanu wado duna inu karja umbarjerke watwai karja umbarjerke watwana siwa henjume siwa ungwana garjuka no ungwana wa hatu hata ribadili ze tabia nziro mbungufu zilio masiwani hunu bwachwai ngarimwambia wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.